så kommer Leopard 2 og 7. Dann kommt Leopard 2 og 7. Med neue Kanonen, Langrohrkanonen. Der meist modernsten im Welt. At kanonen eleverer, det er fordi den går i ladestilling, inden den rettes mod mål igen. Dass die Kanone eine Elevation zukommt, ist wegen den Ladungen. Gennemslagskraft for sådan et våbensystem er 60-70 cm Panzerstål. Die Durchschlagsleistung ist 60 bis 70 cm Panzerstahl. Og til sidst, så vil vi nu vise herrens nyeste artillerisystem, en Kesar 155 mm.